Jadi ngakin, reng lake nikahnya maselingku mon burleburan ben bini noreng. Teku. Mon reng laken mbian burleburan ben bini noreng aro nyaman selingkuh. Ngerti? Keng mon reng lake abini boleh aro bini selingkuh. Lah. Oh, bah. Bah, embian mah bekel ke kula jago tak bini dua pok. Palang ria. Kula kun malakna teti monreng lake burleburan ban bini noreng aro berarti seling. Ki wana bini boleh bini seling, ku bini boleh aro nyaman. Ki penting di ngakira. Apal-pal menolo. Monreng bini andi lake pakai burleburan benreng lake bagus jadi lake na orang maupun jadi tak andi bini selingkuh. Kenapa? Jadi lake. Ini mau ada orang oleh andi laki dua. Mana coba bekir. Mana roh? Gula metepak keberadaan. Jadi sianya maselingkuh, perselingkuhan itu monreng lake andi bini burleburan ben bini noreng aro melanggar syariat, tidak boleh. Nah, jadi siampo teti carok, ngerti? Tapi monreng laki abini boleh aro bini selingkuh aro nyaman abini, paham? Wes, monreng bini la andi lake, pas ki apa acaran benreng lake, bagus lake jadi laken orang, otak jomblo jadi selingkuh. Kenapa? Karena tak ada reng bini oleh andi lake lebih disetong. Mama tak ada tireng lake bayam ya. Makin pun ditanya akin, kenapa mak terkesan tidak adil? Ini bukan terkesan tidak adil. Coba mbian andi lake lebih dari situ. Mun pah ngandung sapapan. Kok terodawa pecerdasan dokter? Lagi na dua teloan pah ngandung sebini. Patanya anak kemepan gula bu. Tahu sekembat. Paham? Ini kan saya kocak Salome satu lubang rame-rame. Kan gini kasih haram kan? Hah? Ini kan gula ngebelangan nih kan ini pembelajaran. Takkan kadang ring awam ben seromben kadang. Bulan gula ngidingan kabar mangken ini kabar ring bini kadang jandik laki telok. Baba dugo maafan tamun tada fuk. Takut sampai depak kakak antok sini gula. Ngerti? Oke. Tapi haram. Kenapa haram? Anak anda temu status. Tapi mun bapak agak tuan raji lebih dari setong terus saya ngandung serepan ya jadi iya pakun saya kalau saya maksud Islam nikah bukan menyangkut hati loh bu. Kalau menyangkut hati tidak bisa, agama tidak bisa bahas ate cermat, ate pegel, ate tamburuan, tidak ada dalam Islam itu membahas itu. Sehingga yang disebut adil itu bukan adil dalam cinta, tapi adil dalam giliran. Itu. Ngerti?